खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार दानायनि उनाव बिटिआर नाङैनो जौ जुवानि आदाया बारानिफ्राय बारा जाबोदों। बिटिआरआव गोजोन गैयै थासारियाबो बारा जाबोदों। लोगोसे बिटिसिखौ मोजाङै खुंनो हायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नंगौ बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सोरखौबा बुनो थाखाय जोनोम जायाखै। इउपिपिएल दोलोनियाव बेफोरबायदि सोरखौबा बुनो नागिरनाय आखु गैया होननानै बाथ्रा बुंदों एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा। नंगौ बे समाव फोरमायदों हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफ सरकार फैनायनि उनावनो बिटिआर एबा बिटिसि नाङैनो जौ जुवानि आदाया हर सान एबा बारानिफ्राय बारा जादों होननानै बे समाव जलेन दैमारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ मोजाङै नांगौ रोखोमै खुंनो हायाखै होननानै अजद दैखांदों बे समाव जलेन दैमारि बिथाङा। जाय जलेन दैमारि बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खनसेबो नुफेराखै, सिनायफेराखै होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बै जलेन दैमारियानो रोखा फोरमायदों एबा बाथ्रा बुंदों दि बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव जौ जुवा मेलानि आदाया हर सान सोलिगासिनो, सानफ्रोमबो सोलिगासिनो, मोजाङै दबथायनो हायाखै होननानै बे समाव जलेन दैमारि बिथाङा बाथ्रा बुंदों एबा अजद होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजाङै दैदेननो हायाखै एबा मोजाङै सरकार खुंनो हायाखै होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों जलेन दैमारि बिथाङा। दानिया फैदों बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार खुंनायनिफ्रायनो एबा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो जौ जुवानि आड्डानि सायाव लोगोसे बे समाव मख'नांगोन दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुनो फैनाय एबा मोदोमाव आखाइ होनानै नायफायहैनायनि सायावबो बाथ्रा बुंदों जलेन दैमारि बिथाङा। दानिया फैदों बिदिब्ला बुनो नागिरनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआरआवहा जौ जुवानि आड्डाखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जलेन दैमारि बिथांनि बे खौरांगिरि मेलखौ आबुङै खोनासंदों लादोनि। আমাৰ কোনো মানুহক মাৰাৰ ইয়াত কথা আহি নপৰে। আমি ইউপিপিএল শান্তিপ্ৰিয় আৰু শান্তিক ভাল পাওঁ। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইউপিপিএলে যেনেকুৱা 5 বছৰ শান্তিত বিটিআৰখন চলালে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ যোৱাৰ পিছতে ইয়াত বিভিন্ন অৰাজকতা সমস্যা, অৰাজকতা পৰিৱেশবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজি তাৰিখত আমি দেখিছোঁ চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে আজি গাঁৱে ভূঞে আপোনালোকে চাওক, আজি জুৱা খেলা আৰম্ভ হৈছে, বিভিন্ন ইয়াত অসামাজিক কাম আৰম্ভ কৰিছে। মানুহে এতিয়া কি কৰিছে যে বিপিএফ চৰকাৰ আহিল আৰু আহাৰ মানে এতিয়া জুৱাৰ আড্ডা আমাৰ হৈ গ'ল। গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সিদিনা যিটো কথা ইয়াত দাঙি ধৰিলে এইটো ভিত্তিহীন কথা। হাগ্ৰামা কোনো মাৰিব খোজা নাই, ইয়াত ইউপিপিএল কোনো জড়িত নহয়। তেখেতে কেনেকা ব্লু প্ৰিণ্ট কৰে, হয়তো তেখেতে কালি নিজৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আৰু এইটো ইউপিপিএলৰ তাত দোষ জাপি দিব পাৰে, ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু আজি তেখেতে ভালকৈ বিটিচিখন চলাব পৰা নাই। বিটিচিখন ভালকৈ চলাব পৰা নাই কাৰণে নিজৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাই লাষ্টত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বা আমাৰ ইউপিপিএল ৰাজনীতিৰ দলক ইয়াতে যে কি কৰিব পাৰে যে দোষ দিব পাৰে যে মোক উমুকে আক্ৰমণ কৰিলে। ঠিক তেনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে, ডাঙৰ কথা নহয়। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইউপিপিএলৰ পৰা স্পষ্ট এখন বিটিচি বহু কষ্টৰ বিটিচি, এখন বিটিআৰৰ বহুত কষ্টৰ বিটিআৰ। এখন বিটিআৰ আমাৰ ইয়াত বসবাস কৰা 26টা জাতি জনগোষ্ঠী 35 লক্ষ মানুহৰ ত্যাগৰ বিটিআৰ হয় ইয়াতে। গতিকে ইয়াত আমাৰ বসবাস কৰা সকলোৱে ইয়াত উন্নতি হ'ব লাগিব আৰু শান্তিত আমি সদায় আছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে 35 লক্ষ মানুহৰ 26টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি সদায় মাতি যাম। কোনোবাই যদি ইয়াত চৰকাৰত থাকিও যদি আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীক যদি বঞ্চিত কৰিব বিচাৰে, ইয়াৰ কাৰণে ইউপিপিএল সদায় সেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত থাকে।